Dame i gospodo, situacija povodom predsjedničkih izbora koji se uskoro očekuju je postala mnogo jasnija nego pre nekoliko dana. Mi srpski radikali smo i očekivali da će se Aleksandar Vučić kandidovati, jer smo procenili da on zaključuje da nikako ne sme da izgubi predsjedničke izbore, a da je kandidovao Tomislava Nikolića, onda bi ih sigurno izgubio. Jer ubeđeni smo Tomislav Nikolić ne bi imao nikakvih šansi da uđe u drugi krug. Bio bi pregažen već u prvom krugu. Međutim, okolnost da se i Tomislav Nikolić pojavljuje kao pretendent, pojavljuje kao predsjednički kandidat, mi smatramo pozitivnom zato što će ona, pretpostavljamo, uticati da Vučić ne pobedi glad u prvom krugu. Sada smo sigurniji da će biti drugi krug i utoliko su naše šanse veće i povoljnije. Kako će se dalje stvar razvijati, uskoro ćemo vidjeti, ali postoje određene situacije u kojima se zaključci mogu izvoditi i na osnovu sasvim ubedljivih indikatora. Nikad Tomislav Nikolić ne bi odlučio da se sam kandiduje, da nema neko uporište. To uporište očigledno ima ne samo u Miroslavu Miškoviću, nego i u nekim zapadnim faktorima, iako je neprekidno pokušavao da se prikaže kao ruski čovjek u srpskoj politici. Mi smo već nagovestili pre više meseci da on ima i veze sa Zapadom i da na osnovu njih deluje. Naravno, ne može se nazvati ruskim čovjekom neko ko kaže da je Krim sastavni deo Ukrajine ili nešto slično tome. Proruski smo samo mi koji od početka tvrdimo Krim je Rusija, Donjeck je Rusija i tako dalje. I Kosovo je Srbija, a Kosovo je i Rusija. To je naša standardna parola, ne treba da vas podsjećam. Ovdje se jedna interesantna situacija u kojoj će biti nekoliko prozapadnih kandidata, u kojoj će biti jedan proistočni kandidat, kao što sam ja, u kojem će biti jedan kandidat koji sedi na dve stolice Vučić i jedan kandidat koji ubrzano menja stolicu, to je Tomislav Nikolić. Pošto je patio tvrde stolice, pokušava da je zameni nekom ugodnijom, mekšom, zapadnjačkom foteljom. Međutim, svešće se na ulogu nekoga ko će biti privesak prozapadnim kandidatima. Nas to ne zabrinjava, mi smo govorili već više od 2 godine o karakteru Tomislava Nikolića. U javnosti smo iznosili mnoge njegove kriminalne afere, počev od toga da je lažno stekao diplomu mastera ekonomija, da nijedan ispit nije polagao i tako dalje. Njegova uloga je ovdje sada epizodna, jedan zaista tužan kraj čovjeka koji je uzleteo od nule i vraća se na nulu. Zbog karakternih nedostataka, on je spreman sada i partiju koju je lično formirao da žrtvuje zarad ličnih interesa. Dakle, ako ga partija neće kao kandidata, on odbacuje i partiju, on je spreman da tu partiju žrtvuje, da je pregazi, da je uništi i tako dalje. Naravno, snage za tako nešto nema. Mi nemamo razloga da budemo nezadovoljni, ubeđeni smo da će u drugom krugu se voditi teška bitka između Vučića i mene i da u toj bitci ja imam vrlo ozbiljne šanse. Ja sam lično uveren u pobedu i uvereni su i moji najbliži saradnici iz Srpske radikalne stranke. Sad kad je jasno koji će biti glavni kandidati na izborima, više ne treba da postavljate pitanje zašto napadam ovoga, zašto ne napadam onoga, sad ih napadam sve. Naravno, ovu četvoricu ne idem dole u tu sitnu boraniju, nemam vremena da se time bavim. Na mom udaru su i Vuk Jeremić i Saša Janković koji su bili do sada, na mom udaru je i Aleksandar Vučić i na mom udaru je
Tomislav Nikolić. I ja mislim da bi najbolje bilo da sve televizije sa nacionalnom frekvencijom što pre počnu sa organizacijom televizijskih duela, tako da bi se nas petorica u nekoliko navrata svakim obračunavali pred najširim srpskim auditorijumom. I da bi to bila najbolja predizborna kampanja, a i najjeftinija. Da vam iskreno kažem, kuburimo sa parama i nećemo imati neku skupu kampanju. Imaćemo najskromniju moguću kampanju. Ne možemo se porediti sa Vukom Jeremićem koji je već milione potrošio ili sa Vučićem koji je na vlasti pa ima pod kontrolom određene medije i resurse i tako dalje. Mi ćemo od svih ovih kandidata imati najskromniju kampanju, ali ćemo snagom svoje ideologije, snagom svojih ubeđenja, svojim programskim ciljevima nadjačati sve ostale, na to računamo. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Izvolite. Pa on može da računa na 3 do 4%, ne više, po mojoj proceni. Drugo, čuli ste za taj njegov tajni susret sa Miroslavom Miškovićem negde na području Vojvodine, gde ono beše? U Čeneju. Zato ste već čuli, jel tako? A ima od ranije tako nekih namigivanja, kontakata, mogli ste da vidite njegov susret juče sa američkim ambasadorom, kako je izgledao, to i televizija prikazala, pa njegov susret sa Davenportom. Znate, nekad govor tela kazuje mnogo. Ali definitivno još nemamo pouzdane podatke, radi se o tome i tome. Čim budemo imali, mi ćemo obavesti javnost, sigurno se nećemo slučavati. Ali on je toliko kompromitovan kandidat da zaista ne predstavlja opasnost. Ali ja želim da se s njim nađem u televizijskom duelu. Ja pozivam na televizijski duel svu četvoricu ovih kandidata koji su među glavnim. Znači i Aleksandra Vučića i Vuka Jeremića i Sašu Jankovića i Tomislava Nikolića. Ja imam vremena, mogu sa svakim po 3 puta na duel na raznim televizijama. Izvolite. Da li mislite da je Nikolić izdao Vučića kao što je izdao vas? I još jedno pitanje, da li mislite da se time priklonio Jeremiću i Jankoviću? Pa on je koristan sad Jeremiću i Jankoviću, nema nikakve sumnje. Da li je izdao Vučića, to su njihovi interni odnosi, ja se u to ne mešam, ali izdao je svoju partiju. Očigledno je da je rukovodstvo njegove partije jednoglasno odlučilo da neko drugi bude kandidat. Zamislite sada rukovodstvo Centralna otadžbinska uprava ili predsjednički kolegijum Srpske radikalne stranke donese odluku da neki 5. 10. bude kandidat. I ja da se protiv toga pobunim. Možete li vi zamisliti takvu situaciju? Priklonio bi se svakoj odluci rukovodstva stranke. Ako rukovodstvo stranke kaže ideš u penziju, idem u penziju. Ali Nikolić nije član stranke. Pustite tu priču, nije član stranke. Formalno. Nikad mu poništena nije pristupnica stranci. Ako je imao pristupnicu. Slušajte, on je član stranke sve vreme, mada se u javnosti odrekao funkcije i članstva. Ali je postupao kao član stranke. Morate se s njim složiti. I sam više puta govorio da podržava tu stranku i podržao je na parlamentarnim izborima kao predsjednik Republike. Znači, je li formalno ili nije, suštinski jeste. A to je stranka koju on stvorio nakon što je izbačen iz Srpske radikalne stranke. Ajmo reći Đorđe Čavčazira kao nekadašnji politički mentor i Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića u krajnjoj liniji. Kako vi gledate iz te perspektive na dešavanje? Da li ste bili iznenađeni? Nisam ja nikad bio njihov mentor. Jer da sam ja bio njihov mentor, oni bi bili mnogo bolji doktorandi. Da sam ja bio njihov mentor ili politički otac ili učitelj,
oni nikad ne bi krenuli ovim putem kojim su krenuli. Aristotel je bio učitelj Aleksandru Makedonskom, pa je Aleksandar postao gospodar sveta. Ja da sam njima bio učitelj, nikad se ne bi polakomili, Tomislav Nikolić za novcem, Aleksandar Vučić za političkom moći i vlašću, nego bi sledili uporno našu ideologiju, pa kad sazru uslovi, došli bismo na vlast voljom naroda. Dakle, odričem se svakog mentorstva, očinstva i bilo čega drugoga. Na kumstvo nemojte podsjećati, to mi je bolna rana. Dakle, ne postupaju na onaj način na koji bi postupali pravi srpski radikali. Ja bi se žrtvovao za stranku, pa makar to meni ogromnu štetu nanelo. Makar to mene eliminisalo i sa spiska živih, a kamoli sa političke scene. A njemu su i nudili razne utršne funkcije, koliko ja čujem, razne kombinacije, ali vidite kako je delovala njegova žena pored njega juče. Ona hoće da ostane u onoj vili na Dedinju i ni makac iz te vile. I najveća će drama biti da se Dragica Nikolić iseli iz vile na Dedinju kad se izbori završe. Taj spektakl ćemo svi ići da gledamo. Još jedno pitanje, da li očekujete eventualno vanredne parlamentarne izbore? Mi ih priželjkujemo. Kako čujem, Tomislav Nikolić već radi na vrbovanju jednog broja poslanika naprednjaka iz Narodne skupštine. Nekim izvori kažu do 5, na neki do 9 ljudi da može računati. I on će verovatno to uskoro da uradi, ako ima tu moć. A mi priželjkujemo da budu i vanredni parlamentarni i beogradski gradski izbori. Mislimo da bi nam to kampanju pojačalo i da bi nas to podstaklo dodatno i na planu predsjedničkih izbora. Ali ne zavisi od nas hoće li biti zakazani. Pitanje je sad da li je moguće zakazati vanredne parlamentarne izbore, jer po našem ustavu Skupština može biti raspuštena na argumentovan predlog vlade, a raspušta je predsjednik Republike. Problem je što predsjednik Republike može da odbaci vladin predlog za raspuštanje Narodne skupštine. Dakle, nije dužan da taj predlog prihvati. Imate li još pitanja? Evo pitanja NTV. Možete još neki argument da iza ovoga ne stoji ruski utjecaj i osim argumenta o tome kako se Nikolić izražavao o Krimu? Mislite da je Rusija uticala da se on kandiduje? Apsolutno sam siguran da nije. Mi smo dobili u više navrata garancije od zvaničnih faktora Rusije da će Rusija striktno ostati pri stavu da se ne meša u predsjedničke izbore u Srbiji. I to verujte meni kao izrazito proruskom političaru koji je to bio od malena, od malih nogu, od kad je shvatio sebe i svoju pojavu i svoju ličnost, od tada je bio i rusofil. Vi znate da smo mi bili rusofili onih dugih 90. godina kad niko drugi nije bio. Da smo mi srpski radikali jedini verovali da će se Rusija uskoro oporaviti i dići na noge. Zato smo ubeđeni da to ne može biti u ruskom uticaju. I nisu Rusi naivni, Rusi imaju staru diplomatiju. Ne mislite valjda da Rusi očekuju, sad će Tomislav Nikolić pobediti. Pa to niko živ ne očekuje. Ni oni koji su ga nahuškali da se kandiduje. Hag traži Filip Čukanović, B92. Hag traži sada crvene poternice za troje radikala, možete i vi, može gospođa Radeta. Vaš stav ostaje li nepromenjen? Hag može da traži i crvene, i plave, i zelene, i bele, i crne poternice, kakve god želi. Može i one šarene koje su simbol homoseksualaca, kakve god hoće poternice. Ali naši funkcioneri dobrovoljno neće ići u Hag. Nikada, ni pod kojim uslovima.
A to ako neće moći da putuju u inostranstvo, pa što uštedeći pare. Nemaju baš velike plate ni da putuju. Poslaničke plate, verujte mi, nisu velike. A ovdje u stranci? Šta u stranci? Kažu, nemaju nikakve plate u stranci, ništa. Pa imaju poslaničke plate, pa neće dve plate primati. Kod nas nema. Kod nas niko ko prima platu u Narodnoj skupštini ne prima i u stranci. U stranci radi, dakle, dobrovoljno, volonterski. Neki od njih su bili zaposleni u stranci dok nisu postali poslanici, a neki nisu. Šta se više isplati, gospođo, radite? Raditi u stranci ili u parlamentu? I rad u parlamentu je rad u stranci. I za stranku, i za Srbiju. A financijski? Ne radim ništa na tome. Finansijski, ja ću vam otvoreno reći, plata narodnog poslanika je bila značajno veća od plate koju je gospođa Radeta primala u stranci dok nije postala poslanik. Čak je jedno vreme bila i na minimalcu. Pa zato što stranka nije imala para. Nažalost, 2012. smo ostali van parlamenta i s teškom mukom smo se snalazili da preživimo do izbora 2016. To su duge 4 godine. Imali smo neku ušteđevinu od ranije, racionalno s njom raspolagali i uspeli. Četiri televizija, Dušan Đorđević, koga očekujete za mesto sledećeg premijera, pominju se Zorana Mihajlović, Nikola Selaković, koga vi vidite će biti na toj poziciji? Ubeđen sam da Zorana Mihajlović sigurno neće biti. Ona je vrlo omrznuta i među samim naprednjacima. I drugo, zamislite da nju kandiduju, a da mi opet iznesemo one podatke kako je na državnu karticu kupovala donji veš tamo po inostranstvu i plaćala ručkove po Njujorku. Jel se sećate kad smo to iznosili u Skupštini, onda je Vučić branio kako su te pare vraćene. Ma jeste, ali ona je trošila za te svrhe, pa kad je otkrivena, onda je pare vraćala. Pa ako budu parlamentarni izbori, mogao bih ja vrlo lako da budem premijer ako ne pobedim na predsjedničkim. Ako ne budu parlamentarni, ispred Srpske radikalne stranke. A možda i oni budu koalicijni partner. A šta će biti sa Koga bude SNS ono koalicijni partner? Pa da, ako mi budemo najjači, uzmemo njih i socijaliste i formiramo vladu. Pa vi nemate istu politiku više. Kako da... Pa ja vam kažem, razlikuje se zato što oni sede na 2 stolice, a mi samo na jednoj. Mogu oni vrlo lako da tu politiku prilagode našoj. A tako isto i socijalisti. Slušajte, nama je najvažnije interes države. Ako je interes države da uđemo u integraciju sa Rusijom, da grčevito branimo Kosovo i Metohiju, ako je interes države da sprovodimo određen politički, ekonomski i socijalni program, onda bi ga sprovodili s onim s kim možemo to da usaglasimo. Objektivno, nama su mnogo dalje Demokratska stranka i njeni surogati po programskim ciljevima nego naprednjaci ili socijalisti. Dakle, ono što je nama od interesa, to je ako je moguće da mi budemo predvodnički element u tome svemu. Onda bi mi išli u ODKB, u evrazijske integracije i verujte, ta bi politika bila veoma uspešna. Izvolite. Radović iz Presu portal. Kakve su šanse da Ivica Dačić bude budući premijer? Pa ne verujem da će Vučić da prepusti iz manjinske stranke to mesto. Jednom mu je prepustio da bi uopšte došao na vlast. To je bilo 2012. godine. Da ponovo to uradi nema nikakvog razloga. Prvo, Ivica Dačić nije neki faktor koji ima ucenjivački potencijal. Pa da kaže, ili ćeš mi dati ili ja odem. Nije to moguće. Ja verujem da će Vučić tražiti rješenje u redovima svoje stranke. Neko od vas malo pre pomenu Selakovića. Pa ja sam blizak mišljenju da je Selaković jedan od najozbiljnijih kandidata i da ga je Vučić i držao u rezervi ovu godinu dana bez značajne državne funkcije.
da bi ga u pogodnom momentu plasirao. Ja sam još ranije mislio da ga možda čuva da bude predsjednički kandidat. Ali sam onda zaključio da je suviše opasno da se s tim igra i da Vučić zbog toga ide sam u borbu za to mjesto. A onda po logici stvari moguće Selaković. Pa kad pogledate svu strukturu vlade, morate priznati od svih tih njegovih ministara nekako je Selaković najmanje kompromitovan. Sada me neko od vas natjera da kažem nešto kompromitantno za njega, zamislio bi se, nisam u stanju odmah da izađem s argumentom. Da li to znači, Govorim potpuno otvoreno, dakle, čitate me kao otvorenu knjigu. hipotetički bi to značilo da bi novi premijer, hipotetički ukoliko Vučić bude šef države, bi figurirao samo formalno na toj funkciji, a jedna osoba bi vukla sve ključne poslove. Da, upravo to znači i mi smo imali takvu situaciju u vreme Miloševića, imali smo takvu situaciju u vreme Tadića. I po našem mišljenju trebali bi da izbegnemo takvu situaciju, zato bi Srbiju bilo najbolje da ja pobedim na predsjedničkim izborima, a da Vučić ostane na funkciji premijera do sljedećih parlamentarnih izbora. Jer znate, jedan stari mudrac grčki je rekao, kada ti u životu sve potama, kad nemaš nikakvih problema, stavi jedan kamenčić u cipelu da te žulja i da te podsjeća da ne smiješ da se prepustiš samo zadovoljstvu. Taj kamenčić bi ja mogao da budem na ovoj funkciji predsjednika Republike, s tim što bih naravno ja kritikovao vladu po svim pitanjima gde smatram da imam dobre argumente, što bi se zalagao za ključne principe našeg programa, ali bi i Vučić i vlada bili sigurni da sam ja faktor stabilnosti i da nikad ne bi podlegao stranom uticaju i priklonio se onima koji bi vlast rušili na ulici. Ja mislim da ste vi svi ovdje svesni da ja ne mogu biti nikad isto što je Demokratska stranka, što je Šutanovac, što je Čanak, što je Čeda Jovanović, što je onaj, kako se zove onaj Dosta je bilo? Dosta ga je bilo. Valjda ste svesni da ja to ne mogu nikad biti. Valjda sam pokazao da sam spreman da žrtvujem i svoj život, a da to ne postanem. Dakle, na taj način bi bio faktor stabilnosti. Pored mene kao predsjednika Republike, nijedna ta akcija nasilnog rušenja režima nema šansi da prođe. A striktno bi se držao Ustava. Lidija Zarić, novinar Srpskih telegama. Izvolite. Koga ćete pre da počistite u ovoj izbornoj trci, Nikolića ili Vučića? Pa Koji te- je vas veći izazov? Vučić je najveći izazov, ja to otvoreno priznajem. I Vučića teško da ću počistiti u prvom krugu. Računam na drugi krug. A na prvom krugu ove koji su dosta slabiji. Nikolića, Vuka Jeremića i Sašu Jankovića. Onda će otpasti i ovi suviše sitni koji samo mute vodu i koji učestvuju u podeli državnog novca predviđenog za finansiranje kampanje, a zapravo unaprijed se zna da nemaju nikakvih šansi. A bit će ih možda i 10.